Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Tukigererio Gatembe TV litukaliga alia Jumapili citariki 14 cyomo tenyi okianda umwaka no ibechirwe na 2025 ejinga kya manga ganta kwane kiwa chinsemo ime na isiko ya gusi ekene kionga chinsebere asenchira yo wekirano mcheni gongoro kwaro ni ototo nyagiri no yutoko bwatana kuratse manyirio nigakoro kwa Wilson Makole. Mwanjomo ligereria kionga chinsaibere ni gatogo chaka korwa ase county ya Nyamira astokomena ekiombe getali gia serikali kia Brothers Keeper Kenya gekorawa anomurario Gatembe TV mukate enoku nigo kiritukolia lero kianyara kaba gekokurwa abokonyi bokurwa ne chinda amo nogosira ya mateta kwenyara ase chinsemo cha Nyamira
nemono ase banyarkoba abagosibia abo babwate chindana koba amariogo ime iye wodi igose ese kenyoroge kobe esa brokechen ya kusamara wodi ase ebunge ya West Mugirango kolengana na barabo nigo banyarkoba bakubolia eba ne abantu banyarkoba bagwesokia na gosira cia mate chirichibwate umuchando goseme chando engabne yo munagotumwe mulikito fatikari kisema inganonya omuguzi okwanete buna obotaka tiburike gomi nigo eyamate yomugaka Robert Ongera Manyara kurwase kenyoro kya ikobe imeye wodi ya busamaro ebunge ya West Mugirango oyore na abana batano noyomo nigo abana baye bamenyete asobotaka obwere bwika barabwo barirwe nechinda Robert Ongera Manyara nganiko abana ne school goenda narone gatne ajira gotema abana bane bakumbogete lakini inde byangire koera ngono njira ngosinyire ngakira akibyangire koera umuchando ubwatene ubwechinda nachichigo na mwachiriri mwachetene orengo mutanga na ande no ruji ne nchara lende bari gonyora kende biyayo na ndasogeti nina tagosoka karuje na sokiruje gasi era taguchi ekero twatarira yamateye nigo twanyora omugaka na abana bayeboka korende omongina oye tarenge aroro na twarigia kumanya ase agotoka twamanyiwa ajaiga nyona musubati na lento tando chobeire nkabi ndiri ko igwana nyona nyumba tatetia karende karoro nyona ko mata tatetia ko ono ekebuse gande tembegete sona nyona nyumba nje ngoboka na busu bona iga kolenta abano utiga linda senkare gasi na kolenta ntigira abano ogenda sako ya ucha kuira na botu ngo chikobori linda ngontumera abantu baje kundwaniga bona njera kina sinyiru nangaki mwari gwanja monkonye ikiagera bono nasinyu igango muita bono gatebu abantu gandaya tugasa kumwakora nya kwerentere ingana yechinda nigo yaretire ekiombe kyo getari gya serikali kimanyikaine buna Brothers Kibas Kenya ekyo gekuragwa na Mukate Enoch buna omunyakerogobo nigo ara abanyakiombe abo nabo igo abasani bagetembe eryo gutarira eyamateye ase basoka abana ba kubagorera ebintu byechindagira barabe bagutumeka ase nyumba babasibya nabo igo kubabekera eryo rigo ya chinda ekyo bone twachire rero korora abana bana kibagenderete twaba tritibya samagura yabo ne bicara style barire ne chinda nainde nimanyete ngenke yaikereirwe n'umuntu gukora amangana community health ya sekenyure keiga lakini nase ngencho emechande yabo yachakirite yare yabire ngaki community promote tanyare ko goikere emechande ina ko yakona konya sebono iga lakini goto kuboringa guchakira rero una twabikire kama gekeiga ntumanyete ngamangana ina chagendera amatuka itonaro tugukwana akuru kwa action days ni maitenga one of these days action day neche etokumuchoyo iga egere banyarka babagusukia amangana yaiga yana mangana tomenyete naro nainda abantu nkorakagira bari buna chinda buri nchirororo ubu maene nchirororo eri tari ya nkuru kuna umi barare gonde CHP ya Mira County na inde secretary aba obisa bobochenu abubare ase binyoro korwase county eyeiga ya Nyamira baburi we gutarira ekinyoro ekyo eryo kubasemya abantu igoro yobuya bobochenu gente kiganegeka na tutabe nyombe yiga na abasani baitu bagatembe. If we wanted to build this house it will not take us long, lakini nende ntaracha kiraga kamaranche the public health take action immediately. Bona abantu abi bamenyeta sebinyoro lakini kwanyoranga mbabwa toboremerwa igo bona abantu be kenyoreke mbabwenete ko ike familia yange erinde banyare ko yekonya inyare ko imukanera asomongina bwenyombe ne bwenerete amanya mangana yobochenu ekoera inde chinso ne chinchi gosira bochenu botara korwa nda one to nande togo sabanga aba health promoters baribe NSMA pamoja na ne omugambi ntobwate nyumba 10 tobwaterane
tonyare gokonye enkei chingaki echecho nigo basabire abantu abo bare no moyo muya osira yamateye ase chinchira aho buna endagira naboigo enyumba enkia eyo babwenerete komenya. The Brothers Keeper abaye family yons pia Getembe Television Getembe FM abwasende station manager basani bali batubwate seti nga tuyatogenda tugole kibando tugole kende byonsi. We thank you and Sole and all of us. We will come here once again. Abadere kiromonto, you can help us, you can reach us. Agara toche one on ones tukore. Kentaka montateba abana baribu muchuiga bakinire. They are big boys now. Mumuro yiga asakine bono ta komenya nangina na ise akanyumba kagamna karigari. Let's help. I'm asking well wishers. Kakyo yokorora. Everyday akonya abana abanyare kutwara health yerengia bamenye obugima buna abantu bana. Ekenyoro ekeiga kya Ikobe imeye wodi ya Busamaro West Mugirango nigo keta na inwe ni chiamate gwetania isano abo babwate umuchanda bwechinda ase chiamate chiabo. Baada ya kuweka dawa hivi ndio zinaonekana. So all the exposed jiggers by now they are dead ama zinaendelea kukufa. Hiko ripota Gatembe kurase county ya Nyamira. Jefatigad Gisemba. Umurai bwense Muske William Samuel Ruto litukulia nigasangana abwatani be kansa ya State House na umurandi bwe litukeyu niganyara kaba gakwanekeria umurai bwense buna nigo bagendete kumubikira amasabo elikwaneke buna angura alinse ya Kenya bya boigo nigo bamenta kota abuna babiri bagusabira no na barai bari banyaka bakurwa abisi na boigo banyara kaba abakomotogia ase okulira yo guchiko bagachira kansa ya magacha ya State House Nairobi. Tumekuwa tukikuombea even before when the case ilikuwa mambo ya kesi ya election ilikuwa tulikuwa tumesimama na wewe hapa. That is why hii picha ukiangalia hii picha ni before uingie. Wakati kulikuwa na case tulikuwa tumeweka hapa inakaanga hapa so that when we pray, when we come together we land on it, we say that every project ambao umekamu nayo itafanikiwa. Tunashukuru kwa sababu hakika umefanya kazi nzuri na tunakukaribisha madhabahu haya. This is a State House interdenominational altar ambao imekuwa kwa madhumuni yake ya kuanza, ilianza kwa sababu ya kuombea rais wetu wa Kenya wote, na tumeweza kuwa mahali hapa tukiomba. Tunakuwa na wakati mwingine na wachungaji for many years. Sidhani kama kuna mchungaji hata wakubwa hao senior bishop au senior kranji hawaja kanyanga hapa. Hao senior kranji watu wamekanyanga mahali hapa. Na tukaombea serikali na ikafanikiwa. Na sasa tuna profesa ya kwamba utafanikiwa your excellency. Maana maono liyo nayo sio yako, ni maono ya kuinua nchi yetu ya Kenya, na Mungu atahakikisha umefanikiwa na tumefanikiwa. Kwa sababu kufanikiwa kwako nchi yetu itafanikiwa. Na gukwana se kansejuo murai bwense nigatogia omwanene ase amaseni ya sae na kuburia abakenya abairo wose abakenya banyako bakwirukanya sae ase kiraringana asabo igaboria abakenya kubeka umukia ase mirimo yabo ya kirarituko naboigo nigateba nagenderete niganga nikiringa yo kwarekea buno agachire kansejuo ya State House. Tunaamini ya kwamba Mungu atatusaidia na tunamshukuru sana kwa sababu ya baraka ile amebariki nchi yetu. Ametubariki na mvua, ametubariki na mavuno, ametubariki kwa ile mipango yote tuko nayo. Tunaona mkono wa Bwana katika kila jambo tunafanya katika taifa letu. Masomo ya watoto wetu, mipango ya afya taifa letu, mipango ya ajira, nyumba na zile zingine zote. We see the hand of God in everything that we do. And without God, we wouldn't have done what we have done. Ile mimi ninaomba sisi wote, kila mmoja wetu, afanye bidii kulingana na mapenzi ya Mungu juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Na tukiwa hapa katika State House,
Mungu atatupatia neema pia tupate mahali pengine ambayo tutapata nafasi ya kuabudu bila ya watu wengine kukaa nje. Na I'm confident that God is going to make provision for us to have a place where we can worship God in this compound. Kwa hivyo asanteni sana. Sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka niombe tu ya kwamba Mungu atujalie. Tumuombe Mungu abariki taifa letu la Kenya, atuletee omo likyo manana se wizara yobo chanu omo subati Mary Muthoni niga na kiribuna abakore mirimo bali bamanyikate buna social the promoters of CHPs nigabara jikoba bakonyora chibeza chiabo asobwango kolengana Muthoni eyo nenchira yamo yokwene kibuna abakoreria se sector yobo chanu goikirana bole anana mono ase ebinyoroime na ande ase ebirengo bilibibwenerata. Mimi nimefurahia sana venye governor amewaahidi yake atamaliza lini. Mimi nimeambiwa na mkubwa wangu salary yangu ikiingia ya CHP inaingia, ya CHP ikikosa hata yangu ikose. Sasa mimi nitaenda wapi? Si lazima nilipe. So kila mwezi hatutachelewesha pesa ya national government. Na pia county government, nimeuliza minister, ameniambia ako na budget. Saa zingine inaweza ikachelewa kidogo because of exchequer. Mnajua processes ya serikali. Lakini amenihakikishia ako na nini? Ako na budget ya kuwalipa nyinyi kila mwezi. Ukisikia huyo mtu anakuambia usijiandikishe kwa SHA, huyo ni kama shetani. Ni kwa sababu huyo mtu anakuambia usijiandikishe kwa sababu yeye akona kadi ya kumpeleka UK, akona kadi ya kumpeleka India, akona kadi ya kumpeleka kila mahali, hata US kwenye anataka kwenda kutibiwa. Wewe uko na hiyo kadi? Akikuja kwenu tumuambie potelea? Apotelea wapi? Mambo ya afya tusilete siasa hata kidogo. Mimi mamangu ako 80 karibu 90 years sasa. Siishi na yeye Nairobi. Sasa akigonjeka niko na ndege. Chinga kichecho omo subati Mary Muthoni nigo arwa hokoboli gochia asa baiboli gotuka amana babo ebintu bagotumeka anamono amariogo yogotindia asa nyaraka bagotabuna nigo amariogo yekerero aretirwe ayo no ena baiboli batanya ka bakoyamanya lioka onye bakoyegwa ama gose lioka basemigwe na kumanyanga kia karodekana boigoni kanyaraka bagakoboli abarokigwa na barabo konyaraka bagwetanga gose abana anamono abasaye konyaraka bagwetanga kurwase obotumeki wa mariogo yogotindia. Iko maneno ya pombe. Pombe haramu. Ni ukweli ama sio ukweli? Iko maneno ya bangi. Iko maneno ya masigara. Natiga indi mwire tondu muyaciari. Ni mwese thigara cia vendeno itiakagirwa kibiriti. Ni mwese ogwa. Mumefundishwa na huyu mama anaitwa Ann. Labda hakufika hapo. Sigara ya siku hizi inawekwa kwa socket, unafinya ile socket, ina charge kama simu. Na hizo ni sio siana sienyu iranywa. Mnataka watoto wenu waletewe hizo vitu? Sisi utaenda tukifundisha watu huko kwa manyumbani wakuwa wana inspect hizo bags za watoto wakienda shule. Ukiona kitu hauelewi, unauliza ni nini. Na sisi tutawaletea hizo samples hapa. Ndio mukienda kwa manyumba mnajua hiyo inaitwa vape ama zingine imefungwa na ile ka container yenye inawekangwa sweets. Na omono galibwe bunge enene musike Moses Masika Wethangura nigo atogia kubwatana kwa Ruto na Boigoraira asate abuna barabo babere nabasani abakoro ukwana imambi ya lero chinga kikarana emisase kansa ya St. Teresa of Calcutta parish ya Kawundi bunge ya Rarieda county ya Siaya. Wethangura nigo agikelia abarai balia bakora siasa chimbe anano chiko bagana abakenya ukuramana na boigo obo kabira ase aboli abakenya bachamo na kubwatirana eliko enakia amagendero gosikwana kaligwa amagendero.
Kama wanasiasa, mimi nakaribisha sana msimamo wa ndugu yangu Raila Amolo Odinga, Prime Minister, kushikana na president wetu na kutuliza hali ya siasa ya high voltage katika nchi yetu, ili wananchi waweze kutembea pamoja, kusungumuza vizuri, kufanya kazi. Na mnajua in this country all of us have worked together. Mheshimiwa Raila na Ruto walikuwa kwa Pentagon ya ODM 2007. Sasa it is just reloading our engagement from the past to today. Na tunaomba wananchi tushirikiane, tujenge nchi yetu, na tukemee wale ambao wanataka kucheza siasa ya chuki, ya ukabila, ya matusi na kukoseana heshima, kwa sababu nchi yetu lazima tuwe pamoja ndio tuijenge. This resource here called Lake Victoria, the second largest freshwater lake in the world, can turn our country into a middle level developed country, and we can't develop that resource kama tunagombana. Mwantu muligili ngane yuboigo niyo yasegetwa mono mugavana mukoro we county ya Laikipia Musikende Ritu Murithi yuboigo ule omunyakarugo gwe kyombi gusangereria bango lya Kenya Revenue Authority asaboigo anyara koba gakobolia aba Kenya gutigana na siasa chukuramana asamo chia igatia barai bali bakoboka emambia guikamarogoba bagakora siasa chukuramana na kobagana aba Kenya. Political intolerance. Nataka niseme Njogu kwa kimonimoni, democracy cannot function if you cannot tolerate the ideas of your neighbor. Na sio lazima jirani yako akubaliane na wewe. Hiyo sio demokrasia. Jirani yako atakuwa na idea tofauti, na hiyo ni sawa. Hiyo ndio demokrasia. Haleluya. Tulioromwe. Tulioromwe. Nejoe ne muthiete mugeikagio kiria mukahorwo bini nigetha omwake ona mundu ri mukauga uria mugugika atia. Walakini nikuambie mbele ya Mungu kwamba democracy cannot function if you cannot tolerate different ideas from your friend, from your brother, from your sister, from your neighbor. Kwa hivyo ni sawa ikiwa mtu fulani ako na mawazo tofauti, ni sawa. Ile ambayo si sawa ni kwamba kuanzia asubuhi mpaka jioni kazi yetu ni fitina na machuki na matusi. Kama tumekuwa kweli, lazima atiwezi lala kama hujatusi mwenzako, useme ati nani ndiye fulani ndiye mbaya. Bas tukubaliane hivi, kuanzia asubuhi unaamuka saa ngapi Jogu? Nijo kila ga dinashara. Saa 11 unaanza kazi kama senashara. Tukubaliane hivi, nyinyi wa Kenya wenzangu, kuanzia asubuhi, yani hiyo senashara, mpaka saa 10, hebu jameni tufanye kazi zetu. Alafu kama lazima utusi mtu kuanzia saa 10 mpaka senashara. Omo Senator we county ya Tana River Omoske Danson Mbuya Mungatana nigo abolie kyombigia EACC gokora obotuki oboikirano nabo igokwemukeria abagavana bali babwatirane no bokurumi egetambukiro egetindikeri chiko Mungatana ni gamenta buna chibesa icio abange babo bakagere ko bagokuruma nigo kiraji gutumeka anse ebigambiro chinga kibaraji ko ba chinga kibaraji kuganirwa korigie abagwakiri eliko baigerera chinga kibaranyaga bakomekerirwe etambukiro na ekyombekia EACC. Tana River ni moja hizo county 38 ambazo ziko chini ya investigation. Na huyu governor hata toroka, hata hepa hizi pesa, na mawaziri ambao wako hapa nawaambia kabisa, hamta hepa. Chief officers, you are not going to escape. In Tana River County, we are saying pesa zetu lazima tujue zinaenda wapi na zinatumika vipi.
Na hii investigation ambayo inaenda hapa Tana River, I am fully in support of it as a senator of Tana River. Na tunawangojea, wacha hii investigation imalizike. Hiyo pesa ambao umefikiria umekuwa tajiri baada ya kuiba hapa Tana River, pesa hiyo yote mtaipeleka kwa mawakili. Na gukorera mwanjo murigari omo konyi bo murai wense omukuru musike cha Fred Rigathi Gachagua nigagendete kurarie ganga yaje yo kuborie kiro kyo murai wense asobo chale one bo mwaka bwechirwe na 2052 gukwana ritukuria rero ase kanisa yamo niganyaraka wagotabna nigarayanekia amuncheria mange asensi ya Kenya aisika bango ire kiro gekina ko murai wense ase arairani ense guika ase omurai wense ogatatu musike Mwai Kibaki anyatoka bagakojetiga. Rigathi Gachagua want to be president. I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, I'll do that, ni uongo. Mchungaji umesema I'm a truthful man. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. And few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Restore NHIF so that when you have a card and you go to hospital, you are treated and you go home. Restore the education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us. Make sure we restore the university financing model so that our children can get education, which is an equalizer. Rigathi Gachagua wants to restore the Mwanjo murigereri gwikira abuna tokorera ensamaiga entangani yekiunga chinsabiri tukariga ria rero ria Jumapili kuda sensamanya kabire nigotogoswa ase egeikaro kiagetembe litukoria rero astokonya kabatokorigereria amangi kima anemono igoro yomo konyo murai enso mokoro moske Rigathi Gachagua korari nga nairo isanire gochikobori kyo burai bwense etaro ya abagusi gochia ase amagacho menyo burai bwense State House Nairobi na boigo asiasa chia aibinyero maiga gosechia siasa cha county bere county ya Kisii na boigo county ya Nyamira abageni bane tuchikubwatira na barabu noyo okabeire omuraibu bange ase bunge ya county ya Nyamira omoske Biuta Omanga boigo kabere omojumbe bwe wodi ya Bogichora yo mochube bwe wodi ya Bogichora na boigo oyo kabere omojumbe bwe wodi ya Kiogoro omoske Samuel Apoko abo togochikera na barabwa sege kaege katunya kabato korigereria amange goto skochara jini ngongoro kwa rone toto nyagiri kurwan semba ibayerio niga koro kwa Wilson Makori abo yansema transmission niga koro kwa Mike Willis. Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso ya